الو من واد السولي لعناك لا سلامك. كريم عم يقدر مش تبودوش بوريم. خير الناس لا سلامك. لا سنو تابع لا سياسكا شوي سيبورتور دو لا سياسكا. وي. جي رماركي لا نخدم بدل يعني زعما في لا سياسكا اللي خسر كونتر ليكيب كيف مشطح. لي جون تابع il faut comprendre le truc qui existe. Oui. Oui, oui. avec mon cadre نفسي ولا سنين بدي تربح الانماط. بصح. مستحيل. وي وي وي. حتى الاسبان l'équipe de l'Espagne ils ont gagné la Coupe d'Europe ومن بعد la Coupe du Monde ومن بعد la Coupe d'Europe la Coupe du Monde de Fers ils ont perdu le premier match. Oui oui. Ah oui oui. Ils ont perdu le premier match. C'est la première équipe qui fait le tournoi de la Coupe du Monde. Absolument. Eh oui. Eh oui. Mais c'est rien, c'est rien. Mais je vous dirai une chose pour les supporters de la Chiasca. Avec ces caras, Wawaldia, de Rvana, خسر شبابنا عايد. كنا احنا في la Chiasca 4 soirées. Absolument. Merci. Merci. ودنا وين اسمك؟ تنضي اسمك انا خطير. اسمك عبد القادر. تنض عبد القادر بوري تبودوش. تبودوش يعطيك الصحة. خيار الناس. تنمرتي. الله يرحمه. با بيان سور خيار الناس ياك يا عين ربي تنمرتي. أقد يكون 29 سنة ذكي لونجلتير. لونجلتير. أنا ما. Il est reconnu. Les équipes vont les équipes القرانية مانشستر يونايتد تشيلسي فان داويد. والله. Il est sélectionné par l'équipe nationale. ذكي. أمكن تقارن؟ أرزقي غميك؟ أرزقي حموشات. تري بيان تري بيان. تنمرتيك إن شاء الله ما يبغى يلعب في الجيسكا ديرو على الجيسكا. يربح وهكذا تصور. اخويا اخويا اخي ذكي ما الا واش تحوس اخي با تري بيان. ان شاء الله جو لو برون دي ماتش اميكاليسيون اونجلتير. با تري بيان تري بيان. ثاني نورمالمون ما يبغى كي ديسل ما يتبع انا القديشه كي نغا كي ديسل تنمرتيك. انا تابع لا سياسكا وفاسي بور دي لا سياسكا تربحنا خسر. تنمرتيك قدر. هكا. على خير. ابقى على خير وياك شتيني. صحاب سلامة. صحاب. صحيح. الو انواد السولن. الو لوني سي الجي. وي لا سلامك. لا سلامك. وي وي. Juste par rapport à ce qui s'est dit par rapport à certains supporters, je connais jusqu'à toujours l'histoire de la Kéribégue. Il faut savoir que les dirigeants et les dirigeants sont en train de construire. Oui, 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 absolument. Donc, il faut se préparer à une défaite plus que une victoire, à mon avis. Oui, bien sûr. Ils vont gagner, ils vont être défaits, c'est normal. Voilà, le dernier match que je pense, d'après les joueurs initiaux, ils étaient à chance égale, les deux équipes, au-delà du nom des clubs. C'est vrai que c'est catégorie, mais par rapport aux joueurs, presque on était à chance égale. Ah, c'est possible, hein? Bien sûr. C'est possible, voilà. Et puis je vois que c'est un mal pour un bien, peut-être que l'équipe est que générale, il y a plusieurs francs,
خير كان تبع الشامبيونات اللي ماشي الشامبيونات peut-être que si les choses vont bien peut-être qu'ils peuvent espérer une belle place à la fin. Oui. Je pense pas que c'est une équipe qui avec l'équipe gauche droite. Bah oui. C'est un mal bien pour moi. J'espère que c'est pas vraiment les résultats. Il y a l'ambiance qui est dans le stade, il y a tout ce qui se dit autour de la Viatka. Vraiment, le niveau il est monté très haut par rapport à la c'est-à-dire tout le reste, le niveau يولي مازال كان l'équipe تورا مازال l'équipe elle doit suivre. Voilà. Mais je vais dire, c'est pas ce qui importe dans un club. Les clubs qui vivent, même pas les étrangers, jamais le Hadja. Oui, oui. Mais le football, ça fait plaisir. Ils sont contents pour un match gagné, les supporters sont contents pour une prestation, une bonne prestation. Je ne sais même pas des fois un match gagné, c'est quoi le même pas. Un bon dribble, un bon arrêt du gardien. Donc on ne sait qu'une chose, les victoires. Parce qu'il faut changer, même les supporters, il faut qu'on change de mentalité. Mais je suis qu'un dans les dirigeants. C'est-à-dire, maintenant, on a le stade. Ils vont s'amuser. ما تربح l'équipe, ils sont ما تربح ما تخسر, ils vont pour s'amuser, pour voir du spectacle. Je constate que oui, on est trop chauvin. ماشي المونتاليتي الجزائرية على كل حال ماشي القبائل ماشي القبائلة سي بارتو توجور ليكيب اللي غتشافي ابري باش تخي بريسيون نيجاتيف ابري تعالوا بغي نغفر نيفاتي برومون تخي دي شوز Oui. Parce que il faut faire attention, je comprends que déjà c'était l'ancienne génération, on a nommé la geste, toujours une saouane et tout ça. Mais souvent on doit faire confiance aux dirigeants, ils disent de la nation, ça amène jusqu'à nation aussi pour gagner une coupe d'Afrique, je suis pour. Absolument. Coupe d'Afrique, ça se gagne pas tous les ans. Les clubs du grand club virtuel, jamais fait la Coupe d'Afrique. Absolument. Jamais fait la Coupe d'Afrique. Eh bien, merci d'avoir appelé, de participer. C'est une bonne initiative, ça nous permet de donner notre avis. Absolument. Merci beaucoup. La prochaine fois, Inchallah. L'émission sera préparée pour demain, Takini, l'enregistrement. Il n'y a pas de problème, Kine, il n'y a pas de problème. L'essentiel, tu dis ce que j'avais à dire, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Au plaisir. Le chauvin de la GSK, qui est en France. Oui. Donc je veux exprimer mes sentiments, ma douleur après la défaite. Oui. Contre Gris, ouais. Oui. Vous êtes qui? Vous êtes une émission, c'est ça? C'est une émission. On prépare une émission, il est prêt, on enregistre pareil. D'accord. Voilà. Donc du coup, il faut laisser les jeunes travailler. Oui. C'est une équipe jeune. Oui. Il faut laisser travailler. Donc il faut pas dire que le résultat est immédiat. Oui. Il y a un bon encadrement, Mouloud Aïboud, un ancien footballeur qui connaît bien le football. Un bon entourage. Aussi il y a un bon encadrement. Et il faut le laisser travailler. C'est une équipe jeune. Absolument. Donc, après 10 mois de travail, il ne faut pas juger un président, vu la situation. Ça fait des années qu'ils n'ont pas eu les résultats. Absolument. Donc cette année, quand même, avec une équipe jeune, il arrive quand même à prendre, pour l'instant, des bons résultats, même malgré
malgré la défaite. Absolument. C'est un peu dur quand même. Voilà. Eh ben, je vous remercie pour votre réaction vis-à-vis de ça. Il faut pas qu'il se désespère, il faut pas qu'il désespère, parce que le football, la GSK c'est un grand club. Il faut jouer toujours, il faut toujours être le public derrière cette équipe. Oui. Donc il faut le public, il faut qu'il soutienne son équipe. C'est une équipe jeune. Oui. Donc j'espère tous derrière la GSK. Même on est en France, on est tous derrière la GSK. Eh ben, très bien. Vous êtes de quelle région ici? Vous êtes de quelle région, originaire de quelle région ici? Je suis de DBK. DBK, de la Ben Khaddam, oui, oui. C'est au c'est DBK. Mirabeau, oui, oui, on l'appelle. Et vous êtes là en émission ou vous êtes en train d'enregistrer? Oui, oui, je suis en train d'enregistrer, donc vous êtes enregistré. Voilà. D'accord, donc... On va la passer dans la prochaine émission. Normalement, demain matin, maximum vers midi, elle sera sur YouTube. Voilà. D'accord, donc il faut toujours rester derrière cette équipe. Bien sûr. Et, le football, c'est... Le football, toutes les équipes, ils perdent. Il y a des hauts et des bas. Même les grandes équipes, ils perdent. Il y a le Barça, il y a le Real. Au niveau d'un grand niveau, les vrais professionnels. Absolument. Donc là, le football, il y a le haut et le bas, du haut et du bas. Donc tu peux gagner aujourd'hui comme tu peux perdre. Absolument. Donc il faut toujours... Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu un match, donc tout le monde, ils sont pas contents. Donc c'est là, c'est des moments là, il faut se tenir dans ces moments-là. Absolument. Le club a besoin de ses enfants, a besoin de ses porteurs. Absolument. Parce que les supporters, c'est eux tout, bien sûr. Absolument. Et maintenant, c'est les dirigeants qui vont faire leur travail, l'entraîneur, et puis les cas de staff technique. Il faut qu'ils travaillent, Il faut donner confiance, il faut aussi donner confiance aux jeunes. Oui. Il y a beaucoup de joueurs au Kabylie. Donc voilà, donc... Ben, je vous remercie. On a fait 4 minutes avec vous. C'est la limite. La limite pour les interventions. Voilà, il y a d'autres qui vont appeler. Voilà. C'est quelle chaîne de Makassar? C'est Kabylie News Télévision. C'est Kabylie News Télévision sur YouTube. Kabylie. Kabylie News Télévision sur YouTube. D'accord. Voilà. Ok, bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. الزول أنا هو غالي toujours. علي لا سلامة كم في السيد غالي صافا صافا لاباس الحمد لله يكونوا صافا ديالنا فيهم والله صافا الحمد لله أقلع همك الله يسلمك صافا أقلع إلا كانوا بوجديد إلا كانوا السيد بوجديد إلا كانوا كومنتيرا جديدة كي شوية مي لي جورنو كانت لي جورنو كومبيتيسيون الهداف البيتور مي كلشي ديك ما طوال انا كيت لا كونفيرونس كاينين هكا ما طوال لي جورنو هكا دونك ريان اوفيسيال. Bien sûr, tant qu'ils n'ont pas finalisé ou donné officiellement un win, on ne peut pas avancer. C'est des supputations. Les journaux, bien sûr, il a ses sources, سوالين سورفيين لو يدسني دي قارن مي نستقصى عبود كي بيرسونالمون استقصات لا كونفيرونس دو بريس ني سكو توفهم دويذ يتبغان يند نوفاتنيد معنا مازال لا نكرا كويرون اون دوا لي لوفي باش ثني اون فا فيناليزي مي يسمعون وثني دقارنا راه فوالا تقرنا فوالا لا نويذ برا تروحون سريق وسينا فاكن فوالا ايه تروح فوالا ça prend une forme de sabotage en quelque sorte.
sabotage, c'est ça le foot, c'est parti. Et voilà, dernier, c'est les enchères, c'est un marché. Voilà, les enchères, c'est un marché. Bon, allez, jouer le jeu. ما تحوج الجوار ضرب اللي كجواني هاك ديال الفايده. Il faut mettre le prix. Voilà. فوالا ابري زمردارا جوار ما كيدني هذا بون جوار استكذا لي بيري بوزي تساعد بوزي تسولي باغ اكزومبل لي اسبوار سي با باراي لندي جوار فوالا كشفا ديال التواثه كني رزقي عمروش باغي يجون ميكلا اسمي قصيره كيدينا لي ميكلا انا ساشوا واحد كلوب افريكان تيرجيسكا وين الناس اسمها فك على فان كارير الناس تفغرت لك ويا كيجيس كذا بوك وي ابسوليومون الناس يكون لي جوار نسايا غنلعب مثلا 32 سنه 34 ماكسيموم رقم لاعبين 34 سنه ومن بعد كارير فوالا ديجا مساكيت ولا لي زيميسيون دانييرمون لونسيان جوار لا جيسكا كان يسال من طاخه فوالا Voilà, l'ancien gardien, c'est un ancien gardien, la Jessica. Il s'est même pas ce qu'il a fait. Après, heureusement, ce qu'il a fait. Heureusement, la dernière fois. Donc, c'est comme ça, partout c'est comme ça, même dans les marchés, c'est des millions d'euros, c'est des millions. C'est ça, après, même à l'avenir, l'équipe, il y a des sponsors, il y a le rachat, par exemple, il y a des gens qui sont après حنا شي ديمين بروحناكم مفتاح تصيق روحك يبغي تسيدي جا بقى جي بون في ميم با تروح على الصاد بس توجور يفرع مي لازم دير روبولوني يبغي دي بون جوار غاشي تروح على الصاد تشرب سي صا ادخل الجوار ادخل الغلاي مي اك ديوان دانير ديال غاشي ديال البيبليك كيديروا لا ديال البيبليك كيديروا لي سبونسور لازم ديال التيت دونك ماشي فيك سي سا ماش كوم سا بارتو Ouais, il faut mettre le prix. Voilà. Donc, il ne faut pas passer parce qu'il y a une générale qui joueur 200 millions. La غاية c'est le marché. يكون أنا مستفهم كل كريديت أو كل دينا ديال سنين أنا خدم الماكسيموم 100 مليون ما غير كذا جوال d'Algérie سنتك 100 مليون 80 مليون كان نخدم كل 100 نخدم نيغوسيان ديال جوال الحراش واحد اللي يسمى في كاس النفط 160 مليون جوج كاس واقيلا 100 مليون اللي يسمى في كاس 160 بس اللي يسمى في المارشي كوم سا ابري يوانا كاينين ميم سا ان اونفون دو كلوب كنقارن غادي يروح كاين راجل تابع لا جيسكا كاسمي لا غادي نادي اسمه مزيان تابع لا جيسكا تابع لا جيسكا اكو مزيان مفتاح الى شونجي لا جيسكا غافيها في دي مليون حيدي مفتاح قيس بالحقيقة سي سا c'est un joueur, il a une période, bah oui, c'est un professionnel. L'histoire n'est par exemple مفتاح الى برجيسكا سان اونفون دو كلوب بودري جيسكا يخنون شي ستاد يعني يروى الميزيريا لا جيسكا يغدى جوار حنا شي تواثني مغراويه كيتسكر ما قال كاع الي ويستوى انا لي ديتاي كنتو الناس كاينين مش نجبد لي بوليميك ديالنا هي نو نعطل شي طوح الهضره انا خلاك 5 مينوت 39 40 فوالا داكور شي طوح كيكمل مليح il faut pas trop on peut pas remuer كنت لي زيستوار مزيان ايوا معليش خاطئ داكور اوكي سمح لي تنميرسي هذيك هذا كاوي هذا جديد النظام D'accord, ولا شي جديد كيدير Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour le moment, à ce que j'étais occupé par autre chose, bon, خدمة كنت لي فيديو يعدنا كويس, mais il y a rien. هذا كما إلا كلا. ولا جوار اللي يسمى واقيلا بدل انتيد واقيلا ديال واحد لاجيسكا وزاري غير مازال pour le moment c'est rien là personnellement mais رايكين il n'y a quoi que ce soit voilà. D'accord. هكا نكلمكم في مرسل القبائل ان شاء الله هكا غادي نفع جديد ان شاء الله ما الا كان كيك شوز دوفيسيال تيداوي
وبلي دواء يا pas de problème كل تخبرها ça tu vas aller même les publicités تخدمهم sur YouTube et tout ça. voilà pas de problème des journaux tout ça. D'accord. Et هكا تنميرتيك صافي بليزير. بون نوي يلا نفيرق العالية على خير. تيرك العالية صحيتك على خير. لا سلامة هاني وا الشيخ محمود الموريان. لا سلامك محمود أمك تسيلي أمك صبا صبا أمك رويتك طوال مازال دموع شاهد لا شو؟ لا رويتك لك ما توغاسل مازال مازال خاطر طلع سنك يخدم وقيلا اونجستري ايه سيدك نخدم سي بري اونجستري هكا سوال عندك تصوروا كشيني تنورجستري ومن بعد دمونتي اون ايميسيون تساعد دير فوالا شحال ساعة ساعات أزمر ما سولت من ميك يعجب ذا شو مولي غادا تبوخام عندها خدمة هكا كاع الناس دونك ما سايغ ديفيكولتي بور انروجيستري وزميل راك انروجيستري سينو لو ميور اورير غاف هكا في 8:30 اما 9:30 اما 9:30 10 زعما غاد تسولد داويض هذا شي تبغيض غاف لا جي اس كا غاف السبور اون جينيرال فوالا داكور مهندس فوالا هذا طلع كيميكال وقيلا بحال دور زيرو كونطاج جي اس ام نعم لا ماتش اميكال ديال الحمدور زيرو نورمالمون وي ربح ندوا زيرو مالوروزمون ولاش البوبليك نا با ايتي ادمي ا 8 كيلو يتخدمن فوالا وي لا راه 8 كيلو 8 كيلو زرا غير شوف هذا في لابريسيون اللي جوا ما سعيد لابريسيون يا نو تفار انا كان فرونك ديما يحمل ديما يخدم كاين الحوايج لي زونطرينمون هنا تاكوين ويبغى هذا الزور لي زادفيرسير لي تكنيكينوس فوالا اكزاكتومون شحال هذيك ماركينا مع الساعه يماركي نورمالمون شفاكن بالقاسمي وكثر الرناي دا مزوارو من بعد بالقاسمي صافا لا نزيد يكون لي توفيت انا مع الساعه الدوغا لو ديريكت موا دو فيفري ما يبغى ربي ان شاء الله مع السعيد لا كي جو بونس لا جاز كي دوغا لونفورس التركيه ان شاء الله الدوغال ان شاء الله زي الفيكتوار كالا ثلاثه دول الديناميك ان شاء الله ان شاء الله هكا مع السعيد شوف هكا ميرسي اذا مونريال لمك صمدوا الحال يحمل الحال والسناكين هنا والله هناك انا مع السعيد ونا كان طري بيان فوالا ويحمي ولا وسامر كلوب سيبورتر لا جي اس كادينا وذكر ما كلوب سيبورتر اول شيء وانا سيبورتر ذاك يا مهندس ماشي ان كلوب ان فري كلوب هكا كيم اورغانيزي وسامر خاتيا وانا اشترك وانا استمعت ان شاء الله رزاز تذكر ايمان كلوب فوالا ان شاء الله واحد سعيد هكا واحد سعيد ميرسي يا محمود صح ميرسي au plaisir على خير هيا سكوت جديد ان شاء الله دياوي لهنا في بوراف مدنا ذلينت يا الواد يوضق منا الساقي ونغض العيد نحضري وسكوتي يكفى السكوتي عدا باين ان شاء الله يجلس لوفا هذه صفراك ونطوان ايوا مغضونا ندايلا اسخيلك ربي عزيزان فلا غتكفو الشدة اسكوت مقازين منا الرحمة زغولاوان الويثور وتمليل فتاة انا عايشة قذف مثلا انا علق السعدة وسكوتها العقوبي وسكوت النظام إنا يا ريسيد يدا لا سكوتي مزيغان أمولين نفي عدا فرحن ياكو دايريين يسكوسن واد فيروا إن شاء الله في سعديين يسكوسن واد فيروا إن شاء الله في سعديين